Muraho, ese ujya wisanga uri kuriga mu musatsi maze washima ukazana utuntu tw'umweru bakunze kwita imvuvu. Ariko se ko hari bamwe bavuga ko biterwa no gusiga amavuta mu musatsi, abandi bakemeza ko ari umwanda. Ubundi se tutagiye kure, imvuvu ziterwa n'iki? Mbaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro bitambuka kuri S20 Media Lab, by'umwihariko mwe mutajya mukikwa n'akanya kahariwe Tugane Science utirengagije n'ikiganiro mu binyamakuru. Niba munyemereye, reka tubivugeho. Nongeye kuba ikaze mu kiganiro Tugane Science. Umubiri wawe ucumbikiye udukoko tutabonesha ijisho turenga miliyari nyinshi. Gusa akamwe muri utwo dukoko kitwa Malassezia. Nibyo wabyumvise neza. Kuzana imvuvu ni indwara iterwa n'agakoko ka Malassezia. Malassezia ni agakoko ko mu bwoko bwa fungus gatungwa no kurya amavuta y'umubiri kakibera ku mubiri w'abantu ndetse n'inyamaswa. Aka gakoko kagera ku mubiri wacu tukiri impinja kakagenda gakura. Malassezia itungwa n'ikinyabutabire cy'amavuta cyitwa sebum, ndetse iki kinyabutabire gikorwa n'umubiri kugira ngo kiwurinde kumagara ndetse no kwangirika. Iyo agakoko ka Malassezia kari kurya sebum, nubwo kaba katabizi kishakira ibyo kurya, ibi byangiza umubiri cyane, maze bigatuma ubwirinzi bw'umubiri burekura imisemburo yo kukarwanya. Nk'igisubizo cy'ubwirinzi, ibyo bituma ingirabuzima z'uruhu nyinshi zihasiga ubuzima, maze muri iyo mirwano zigahinduka imvuvu. Ubu noneho wamaze kumenya impamvu umuntu yishimagura mu mutwe kandi hakamurya iyo afite imvuvu. Nibyo wabyumvise neza. Impamvu ni imwe yonyine, burya nta ntambara ibura abayikomerekeramo. Muri kino gihe umubiri uba uri gukora uko ushoboye kugira ngo urwanye Malassezia, ari nako wisana bigatuma uribwa. Gusa nanone imvuvu ni ziza mu musatsi gusa, ahubwo ziba zishobora no kujya no ku bindi bice by'uruhu. Tutaragera kure, mufite amakuru meza. Amakuru meza nuko ako gakoko ka Malassezia kadashobora guhererekanywa kava ku muntu umwe kajya ku wundi. Ucyumva ibi bivuze ko gutiza umuntu igisokozo cyawe bitazatuma kwanduza kurwara imvuvu, ahubwo bizatuma kwanduza izindi ndwara ziterwa n'udukoko nk'inda zo mu musatsi n'utundi dukoko twinshi cyane. Ikintu cya mbere umuntu agomba gukora kugira ngo yirinde akakoko ni ugukoresha isabune irwanya imvuvu. Agomba kwirinda gushyira amavuta menshi mu mutwe kuko Malassezia iyakunda cyane. Ikindi utakwirengagiza, agomba gukaraba mu musatsi kandi akajya ku kazuba kugira ngo agabanye iyororoka ry'utu dukoko. Aba agomba kurya ibiribwa bikungahaye kuri zinc ndetse na vitamine B, aho bitubisanga mu nyama, amagi, avoka n'ibindi. Nanjye reka nsoze nyo maze nkomeze kubararikira gukurikirana ibindi biganiro by'ubutaha. Nawe njye nari Steven S20. Iyi ni S20 Media Lab. Tuzasubira.